Assalamu alaikum, hörmetli seyirciler. Bu UA TV studiyada Ukrayna haberleri bugün avgustның 15-i Cuma kuni biz sizlarga Ukraynada ve dünyada olup geçken vakalar hakkında tarif etmege azarmız. Yarı geceden başlap Rusiya işgalcileri 5 kere tinchlik rejimini bozdu. Bir Ukrayna harbiy yaralandı, ateş granata topuları ve atıcılık silahlarından yapılgan deb haber etili Ukrayna Mudafaa nazirliginde. Tanklarga karşı granata topularından vodiyani ateşke tutulgan. Bundan gayrı Pişevi, Gnutovo, Pavlopil ve Opetne civarlarında provokatsiyalar olgan. Ukrayna silahlı kuvvetleri ateş toxtatılу rejimini saklamakni devam etti. Апестен мектуб Русиядagi Tver viloyatining koloniyasida qanunsuz tutilgan siyosiy mabus Volodymyr Baluch Ukraina faoli Tatyana Lazdaga mektub yozdi. Mektubda o koloniyadagi qiyinliklar haqida hikoya etdi ve aytganına ko'ra faollardan kelgan mektublar ona bu qiyinliklarni dayanmaga yordam etdi. Mektubining sonunda Baluch apeste tutilgan qardoshlarini selam yo'llaydi. 2016 senesinin sonunda Volodymyr Baluchni Rusiya FSB-sinin xadimlari tutib oldi. Ular Baluch yaşagan evning chardag'ida 90 patron ve bir qaç trotil taş topilganini bildirgan edi. Rusiya kontrolindagi Qrim mahkamasi uni silah saqlamasi moddasida qabatlab 5 yilga ozodlikdan mahrum etdi. Baluch qabatini tanimayib ochliq boshlagan edi. Baluchning himoyasi ve aq qo'rchalayjilari uning Ukraina tarafdori olgani için repressiyalarning qurboni oldi deb düşünüyorlar. Александр Kolchenko apeste qalajaq. Chelyabinsk viloyatining Rus mahkamasi Ukraina siyosiy mabusinin apis muddatini tuzatuv ishlarini denishtirilmasini red etdi. Kolchenko tuzatuv ishlarini jamiyatga alishuv adımlarından biri deb adlandirdi. Mahkama ise mabusning koloniyada bir qaç tertib bozulması olganına esaslanib onun murojaatini red etdi. Himoya tarafı bo'la mahkama qarorini siyosiy qaror deb Chelyabinsk viloyat mahkamasine shikoyat berdi. Александр Kolchenko ve rejissyor Oleg Sentsov Rusiya maxsus xizmetlarining vekillari tarafından Qrimda 2014 senesi mayıs ayında yarımadada terroristik aktlar azarlaganlarında qabatlanib tutulgan ediler. 2015 senesi avgust ayında Rostov-na-Donu şehrindeki Shimoliy Kavkaz harbiy mahkamasi Sentsovni terroristik faaliyatga qabatlab 20 yillik shiddatli rejim koloniyasına mahkum etdi. Kolchenkoga ise 10 yıl koloniya cezası berildi. İkisi de qabatlarını tanımay. Qrimda işgalcilerinin silahlandıruvunda pilotsuz uçaklar eskadrilyası. Rusiya qiyar yanına forpost dronlarını geçirdi. Bu pilotsuz uçaklar Ukrayna ve başka memleketlerinin davalar olganda işletilebilir. Böyle fikrini Ukrayna Militar Merkezi Teşkilatı'nın başı Taras Chmut seslendirdi. Onun fikrine göre bu Karadeniz üzerinde kontrolünü arttırıp Akdeniz'de potansiyelini arttırmak için daha bir intilov. Aslında bu dronlar Aqyarның yanındaki Belbek'te yerleşecek edi. Onların esas vazifesi vaziyet hakkında malumat toplamak. Hem de meraklısı şunda ki bu dronlar gemilerge karşı raketa komplekslerinin nişanlarını belgelenmesi için de faydalı olabilecek. Moskva civarlarında mecburi qo'nuv. İşgal etilgan mesjidga ketayotgan Airbus A321 uçağı Rusiyadagi Moskva civarlarında çölde qo'nmaga mecbur oldu. Neticede 23 insan zarar ko'rdi. Ular arasında 9 bala. Umumen uçakta 226 kişi bar edi. Hava yo'llari şirketinde haber etkenlerine ko'ra uçak motorlari içine qush tushgani sebebinden yana boshladi. Pilot acele şekilde uçakni o'tirtsa da uçak uchuv-qo'nuv yo'lag'idan chiqdi. Всем привет, я с самолета, который упал. Tushgan uçaktan herkesga selam. Ne olganini aytib bereyim. Biz Zhukovskovo hava limanından chiqayotir edik. Taxminan 5 saniyadan so'ng uçak pek qaqinmaga boshladi. Bundan so'ng uçakning saq tarafında lampatlar o'ynamaga boshladi ve yoniq qo'qqisi paydo bo'ldi. Bundan so'ng uçak qo'ndi, herkes tez-tez onun içinden chiqdi. Ya'ni her şey yo'lunda.
Миллион долларлық дава вақтынча ишғал етілген топрақлар меселелері бойынша Назир Мовина Юрий Гримчак ве оның ярдымчысы Игорь Авдиенко $1,100,000 зорлап талап еткенінде қабатлана. Екесіні Туневын Киевде бір супермаркет янында $480,000 қабар алған вақытта тұтылды. Юрий Гримчак ве оның ярдымчысы бұйық параларнен доландырыжылық маддесі бойынша кече. Оларның қабаты избадланса, оларға мүлкнің мусадересінен 5-12 елға қадар апис мұдетті белгелене біле. Мерақлысы шында ке вақтын ишғал етілген топрақлар нәзірлігінде хабер еткенлеріне көре бұ ішнің Мойсисегеве оның фаалиетіне ичбір алақасы жоқ. Ве Назир Мовинның ярдымчысы кебе вазифеда идарелікті жоқ. Мемір бұтын қабатлавларны рет еті. Украинада тасил омбудсмена пейдалды. Бу вазифеге Киев мектебінің мудиры Сергей Грачичев тайынледі. О тасил алмаға істегенлері ожаларнен илми хадимлерінің ақыларыны қорчалайжақ. Омбудсменге айны заманда башқа ішлерді чалышмаға ясақ етілі. О текі жады яда ожалық фалиетінен оғраша білі. Тасил нәзірлігінді етқанларына көре бу вазифеге намзет тасил системасыны білмек керек. Шу жүмледен идаре туфсасында бұндан ғайры ой слятларыны да яқшы анламалы. Дуже важливо. Шымдылик Украинаның чешет регионларында жемаат кабулханелераны яратмақ керек. Анда меслячылар тәвсиелер беріп, тәсил меселелерінді имаяге ихтияжы олғанларға ярдым ете білежек. Омбудсменның ішінде малие аналитикасы олажақ. Чүнки шымды тәсил үшін айрылған паралардың масраф етілуінен бұйық бір меселе бар. Бұ йөнелеш әсас йөнелешлерінден бірі олажақ. Японияда ярым миллион киши тахлие етіле біле. Кроссы тайфуну мемлекетінің ғарби тарафына яқынлаша. Акимиет тәлікелі районларда яшаған инсанларны evлерінден чықып кетмеге чағыра. Ярамай ава вазиетінден электрик ағлар бозылды. Регионда сурятлы тренлер юрішлері тоқтатылды. 700-ге яқын рейс ләғу етілді. Құрметлі серджелер, бұ дақиқаға бұ сонки хаберамыз да чо хаберлерні сізлер UATV.ua сайтымызда оқой білесіңіз. UATV-лі олыңыз өзіңізге мұқайт олыңыз, сағлықнен қалыңыз, ярынға қадар көрішкенде.